أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوني نعم ماما كونين دي اوكين جو پانا سيتين قرمونو او بكار حيدر محمد بن باجي او ترنگان دانان سكه من تنكوني كيزو كنانو كيزو جابانو kare ya ma himeno hay kalandire ngalaw ku ina karkhar ndaw katiya kembere nga wala lakeke orni dangi tay ora ko inanti fatima bintu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidatu nisa'il alamin o hay kenya kama ora ko inanti ke ali garotay kembere nga kenya ku wati noy kembere nga o kamara to étape par étape na sawabunya hijiran sinihana kawarnu benu gaddangi kendi ora kun sagataron kama mogo warni hijiran sino hilandi kembrenga ora kun kabaren sago ataron kama gili Allah hare misilen sikenga aragara mare mago benuro madinan kondo mena aro mare mago benu garo leiru khanu benu ga sitiro yahudianu na kin madina taanu ora kun ko maden sago ataron kama na lawara ma Allah hare nema no kisenga kama agara misiren sigindi na lawara ma badir gajange aro sete be wadi kena sariya tu be ganya nan same badir kane ora kun su ko manten saw a taron kama sariya tunu segi badir mena kabunia honoti kabu badir ni tamuni ora ken su ko manten saw a taron kama kembrenga mogorni nalikin badiriya wa ken badiriya badiriga dangi lahala bere ora ken su ko manten saw ataron kama kembre na kennange halle serebe no ga shere badiru khurayndi ora kun qahana saw ataron kama kamusiki aro surota mi aro siko ori suko manten to on saw ataron kama kembre na khibare go himenu imen kama tar khugum ngara saha ora kun khibaren saw ataron kama khibare ganta himenu imen kama wali mai gama khibare sa himenu imen kama wadangi kuma kemra fasam tawobe go badir dungonunda ora honne ko nikendi kendange halle ora ko innanti badir gajangen dange halle himbe ga qawara be ga toki kinga kembra kenni o ma aisha ummul mu'minin Allah rengaro tai nemanu kisenga kama ora ko innanti badir gajangen ya sun qaso kendani saudatu banana Allah hare ma nemanu kisenga kama kembra na salitunan qaso kenan shawalan qaso nga akitena loti o ma aisha kenna ya halle ti qasunati arabido tamro krawai fatimatu zahra fatimatu batul kemira ken qahana nyaan qibare ken qahana giri wana kenya kama o kama na ken saw atarongama ora ko yinanti fatima sayyidatu nisa'il alamin sigira bega wai Allah hare mbanga sahaba nun so kendo na sawunya Allah harengara lemu benu kita lenyaro nangiri Zainabu ya na lawra kulsum ya na lawra ruqiyatu ya na lawra Fatima kembere Zainabu kenya rente Abul Asi ora ken kibarin sago ataron kama kembere keben kulsum ya keben ruqiyatu ya kenya rente Sayyidina Usman
ora ko ina de kenyan fati nange muti badri gajange nyeme nga khibare nga yini nalimad nan ko nyaalindi kenge muti kubu ndenga qabrun kanga ora ken sawa atarungama kemra ko misena usmana sasa ya renta ma hay ke wati beri ya renta ma kempalle Allah haren warni kulsum Allah haren wani kenkine ka ken atima kin hina ken atinga kin ora khalluna ken khana na wala ka ke wati khibare be go tari ken ni Fatima tayai kembrenga ora ko ina di Abubakari kemburo Fatima tayi ara mundu yaguri Allah hare ma ne manu kisema Allah hare ma kilekini kenna ngale Umar qahana burai Allah hare ma kilekini aqahana qasena morgani serebe asumi gallato ayiga hinu famu tawere Abubakari hinu famu Umar khan hinu famu kembra Umar ratun nanti angra wala Allah hare ma kini Abubakar ma kini ke a kembra kamana warana Ali yadu kenno qusui Umar rito hulitani adaka ta aliya ati Ali manan kabana an ganta Bakar Fatima tu bate yawuri ike koni ike ya wai Fatima tana an kenyara aha Allah harin yanta na waran nan ya du ike me famene kemra Ali ra Umar jabi ati le ke Bakar Fatima tu bate khamo ati hontike ma ho hondi ma maganta badiri kota igara ganima betani igara meganduro ke bekita kemana nima kembal ho hontima kennange halle kome yagare wono ken ka hana khibaren kenga nanti Abubakar buro Fatima Umar kana burai talare makini hoy kemira kendi akata aliya telange makbare mu nanti yugoro Fatima taywa manne an ka hana ganta an ka nembuni aliti ikeni kanembuni kamo ho kandike ma yagay mo yanati nabren har banin tike ma igo yagni tihimbe kinga yakom yagare keti Allah harengan ken kumana ille nyagarengan nanti honta ma kemira an ka nembuni ali tiramu kempale aya wai Ali maya sobe asagen kata Ali khari nan sage diga mbane gede Ali khana asage de amena de hondi ma agoti mene tadantani komi yare ke ari du qoto mosiri kemre ngadi nan sage ngagabo Ali khana samu ati si ina dokhura kemre Ali giri nandiga kata Allah harenga nemano kisenga kama au munana Fatimatu ayagen khibare amunana kengo ne Allah harenda ka Allah harenga ni serebe a haiban qoreyi mosiri gidunye angana taawure himbe ga wanno onda bakan noni kemberenga Ali kaga ni serebe atu inteni ti balagan to auma Ali ni sehentu makinga dangi watu aunya Ali ri makinga dangi kemberenga serebe nogo balagan kitabu nun karna kungo Ali sigirantu sehembangeni kemberenga kaga tawo Allah harengura makata hokoni atawni yengulambi hindi uchega kin atiwa gilina ndiga uchega kin atiwa gilina ne Allah harenta dangani Allah harenti la'allaka ji'ita takhtub Fatima Allah harenta awsini ankelli Ali Fatima du mundu yaguri tawsini ken Ali mena kinga ya wati be Ali re khanata ati na'am ati tungeni li meni kenyimai li menya purke na Fatima du mundu yaguri kennange halle tarogum munda ko nanti Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanta kenda Allah haren qemutu atremo te atremo ndo Allah haren teremo sunyi kan kaba angana Fatimatu halla ko ndengar duro aw serem pakara yang kanini Allah haren teremo ni ura kempilla baka umma Aisha ma arna dunge orama ka kebe gani armu akena Al Hasan wal Husain kemira te Allah haren tagandi Allah haren sauran tagandi kullu mena kebe gani Al Hasan ya kenda Allah haren ya ala qimbangi mutu nangiri ya ala qingana lawra gijimenga kundo kendo Al Hasan qaba mosiri kemira kebe gana termoa Al Husaini kendo Allah haren termoa nan qaba sura qewtu Allah haren Al Hasan kenda ya ala qin sauran mutu Al Husaini kenda termoa mutu kemira nga sirbe nuru Allah haren ga ngan qaba mosiri kemre ga nu jata wara masirdan tani Al Hasan wari Al Husain wari Fatima wari nandiga wara Ja'far at-Tayyar Ja'far khanar Allah hadani ga qawa mosiri nandiga wara Abu Sufyan ibn al-Haris ken khanar Allah hadani ga qawa
kembra serbe nur Allah haringa qaba ona kiyano kun Allah gana dungetai o yisrun jatene ka kare ya ma ti Fatima akendo Allah harin tere mo yan qawa mosri ma o ma Aisha ti tangana Fatima terentengari tawamba kare yan kana Allah harin tere mo ni kembra ila ko nanti Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti Allah haringa yin fatini Allah harinda kara nanti ikenda fati ikarun kondi sirhana hana bega o inyi sirhana hana bega o rinyino tikeni Fatima tigile kenganya ti Fatima ta asoyi watiken soye be hay kenya yi Fatima kenya yi asoye lagarenga tigila Allah haringa Fatima sira suma so indengar hilla khari nan kiyema Allah qirna khaninga kiya ime targo gumna ko nanti Fatima kiyen ti Fatima yin sirai ayin sagamunu mosiri sagamana nyangai kembrenga ti Fatima kiyen sahaba ya arabe gono Asma bintu Umais ala kenkri na sabu yan ken Jafaru kagume kembu Ethiopia ko kum jana janga wonyana mobe aratin di baga kella halama na sawunya Madina igan jana jana mobe na huren sawni gara an kama na ira men ko hunde ngai kembra kemmo kema Fatima tujja kemra ra Asma bintu Umais tin di baga yikun kallenya moma kenai Ethiopia ko gu kun jana ja iwo yarin purenga nai iwa sawni gara an kama nan kitena birne wo sinda yimeni wodi kenda qubatu kengani na tantangara yimeni honotini birne na kengara gara yimeni purke hureke saunde serunya na masirai kembre ngara kemongo Fatima khana wasi nantinda fati ana kemenda wari ihurenga komi agara wari mo Ethiopia ngabanya na mo tana kemenda wari ihurenga samu e sabura na sabunya Madina ngogu yarum purengo saka mobe kema yimuliga kembre nga awasi tikenga kenna nga alatlana wasi hila khari nantinda fati kembre nga sira sumaro ikama maganta Asma bintu Umais ke aro Ali imekina Ali kunga sira sumari kama kenya sabuni Ali sigi lakinga Asma bintu Umais ken ikipe ajina jangolenga ma agotlana Ali madina sira sulla kama komi ay mega wasita emowe kenna nga alatlana wasi hila khari nantinda fati ini hurelondi uroni kembrenga a fati sonka sombito sikandi gele hijira nta mundo bani Allah hare hijira nanga Madina kenta mundo bani asine tamuno bani ndi nange musunka so mbito sikandi kembrenga a fati kenyadi Allah hare mfata Rabiul Awwal kembrenga akem fati sonka so bitotumi kembra ko me qasutumi ngari iro mena kembra Fatima bintu Rasulullah ora ko yenande Allah harin me gara ngarnta o model be sugandi kingani nambire misigina wono banna ona kotai an hokitana kotai an korni Allah harin bire ke mawari Allah harin da kanu nanti imbire ke mawari kembrenga Ali khana Allah harin da kanu Ali khana bire ke mawari kembrenga Fatima Allah harin le nyaare ne mando kisen Allah harin kama ara kanu Fatima khana bire ke mawari na sabunya kotai Fatima ti gona men baten to akitenga gona men da akitel luloni kembere kenai komu yugonu rikina Allah harenga kembere ngati Fatima adiga mongo Allah harenga nanti ana kome kiniya purke agarawi de mana golle ngamowe Allah harema dungina kome gina Allah harenta dangani duwa onu yugono no Allah harenda akrawundu kunga donc tana kunduwa onu qarate kenna hanga kama dinandi kome nangolara ka keni kinaya nye Allah harenda kanu ayike me hay biramo beri Fatima mbire ke mori na sabunya Allah haren yimira ke biramo ya sugandi na sabunya ira Allah haren sugandi banna onu miskinawo ala miskinawo nyawtu miskinawo valeur bega way ken sababura ala miskinawo mutu kembira miskinawo valeri anta tunu makalenga na kiyanga kena anga watunu nanti miskinawo valeri ngai tarikun kitabu nu anga ni hay anga wali hangama qoruku nangiri gil islam non qalfanua Abdul Hakam bin Marwan no iho ho igana fatini kare ya ma abul Marwan bin Hakam me ake birambe kalenga kiyen ara ira nyankana iwawari himbe wo ira menyankini musonga ara Kenya wari kemberenga asa undengara kengari ati kira nata hari ime gannan birene ifutijinga
komi ke ira nyankana hay kamana mbire ifuti jinga mowe te hari i mega nan birene ifuti jinga ke mori kembra ken kabaren ken to ana qore goy allan kanana zahidu qore goy kembra kenti iwala tigana birambe hangamanu ngane fatini iya ga bakaru misginu bate kam misginu ngane fatini kunya ga bakaru hangamanu bate ken sabuni misgina go anga valerin tunu birambe kallenga na kiya kam misgina on tali oho hora osuna Allah nya gana banna oga kanai misgina on darajan qore na Allah ma ken sabuni Allah hare ari me sugandi tim misgina onya ara ali sugandi tim misgina onya ara fatima kahana sugandi tim misgina onya arna dunge isuka humante ma kiyan sabuna madunge na komegine fatima ken kota madunge na komegine kembirenga fatima ogara qibala be kitana wa qibalen gabeni ka odanginiti wala laqe nkutenga kembirenga ora ko inanti Allah are ne mando kisenga kama garim madina hijran sina hana qawaru benuga dangi ora kunsaw ataron kama na lawra masino hilani na lawra agara mare ma obero yahudiya no islamin no mena ara agara pape be saha gemuka hitiro yahudiya no na kingani madina taganua ora kenkati kunsu inandangi na lawra ma ayme misiren tagay kingani masjidun nubuwa kingana Allah are misirge tagay akware bega bukendi ora kensu ko manten saw ataron kama kesunya hijran sine hana aro hilani noni kemira misire ke sike taro hugumunda ko innanti misire Allah harengara misire be sigindi wati nga dangi honne misire ke annoli logo serunda girikata Allah harenga na mongo Allah harenga kemira ngati Allah harenga misire ke arabiri wonu sigindi misire ke tati misire ke tatunga arabiri wonu sigindi misire ke tatunga puru ke serungaro tawnu kunsura hunga mobe misire no ngaro hesene kennangi halle tarugum na ko nantira misire ke taga tilla qusikanye kembre nga tilla kay wonyino kenyiro kankana mbangya la kay wonyino kenyiro kimbaga mbangya kembre nga kulla qusiki iri suka homante maangutunko tilla kay wonyi halla mbangya ken kimbaga mbangya kembura mbangya la kay wonyino kenyiro kankana mbangya la kay be ganyiro kankana mbangya wo ken khili ti babu atikatu raqi honwa qili babu rahma honwa qili ken donc laqata na yino ken qili nanti babu ahl usman karun ko laqi Allah harin mi rono ro kel laqai kembra kura khusiki Allah harin gra misrege ta kullu khusikani halle bangi aro kane bangi ken kimbaga no khengana aro fatima to remu fatima usman karu gollaqe ala rayme iron ro kellaqai kembirenga kulla qusikanye kenanga ale tira misire getaga akimakan na khengena allongere tikenyi kame sogonye allongere kenyi kame sogonye allongere ni kame sogonye kenni miatu zira kembirenga kenanga hale misire ke igari misire ke taga kempale ila laqu yonu nyila ila birambe Allah harenga nyamar nanti anyilero alkawa bangya kenna anyi salin do baitul maqdis bangya kembirenga Allah gara nyamar nanta anyilero alkawa bangya kembira kebe yani kimbaga laqike ura kensutu iwadi kenda halle raqe kembira kensutu kembirenga birambe Allah harenga tla misire ge tagandinga kenna yi kagumu hilawa Allah harema kingani saudatu aro aisha arna dunge ihilima kembirenga kumpilla nyamara ara saudatu kombensi gindi kempale ara aisha kana kombensi gindi saudatu kombe aro aisha kombe ara kunsi gindi misire getade awatinda ku hilana ma kempale yare be gar kempale aw ken kombensi gindi yare be ganar kempale aw ken kombensi gindi na sawnya yaru kumari wati bane iri watu nunga sori me mobe himenda aw ken kombensi gindi kara ku kombu hile hana sigindi gili akagumun kombu arna dunge isuka mande ma ka kombuku kingane aisha kombe aro saudatu aro Allah harin ka mun kutun kombu kuma jatene misiren di ken kotanga ka lengi kotage suwa misiren noni wati wo misiren peseni wati wo misiren peseni kemra ta Allah hare nema no kisenga kama anya kotuban karna tambaron gurdo wa kama ila tambaron gurdo wa tutu Allah harin wasete ken kama na kotuban kara kemrenga
Allah haranda wucenya kenga kempale hakarla li nambu lansar nu magenga nanti kebe gani tambaron gurdonga ina kembuno ina mimbar nda war Allah haranda utala haranda tielo nta mimbar nda war nanda wa an mimbari atindinga ma an go sete kenga mana kutu angara amma Allah haranda kenga na aga kanu karakenda bari kenya gana linga ara karakenda bari kembenga Allah re ura nyamara ya nanti mimbar nanda bari ura nyamara ya nanti mimbar nanda bari kembenga ura mimbar nanda bari katar go muselebe gara mimbar nanda bari himbe konananga gabo munsonga be gara dawari wadi kenda tamimu dari ora ken qisan koni wala la khidangin tudi ikunyi iburo bangai wai inyi huren kama wajin kama yo kama ndiga do jida bangai bo hangi qore wa ligiri kem panke ga giri dongu is kenda hure nyi la baka idigaranga na wararo no ko ikunyi menu seganta no ko bede kembra uda bali ni dunyi dankange wai kembra hankeke khoni nyango ara hure ke qoso kembra ma hure ke go gengene nalisigi dankange yo rakinga kembra uyanka nan sigi kena hure nsokoni bono kenge muti quraysu ngai alkaba tagana gemuti kenga atinga kembra kun qara khabare mu nanti hure go qose do jida banga donc kenyitu yitu surungai donc inda kenyitu mutu ina alkaba biliti kenga kembra ida yitu ku khobo kuma serebenu ga hure ndi tamimu dari nyikundi kembra nga tamimu dari ti monsonga nya forondeni kembra kusagara kenga hana musundi kembra kelli nali alkaba tagaura ken tamimu dari kenya sabuna Allah haren ka harna uli na tono atubi nan tokiro Allah haren bate anya sahabai kembra hijranga ken khara diga madina dubate kembra na tarogumu yonda ko nan di kenya na mimbar ke dabari birambe lansar no gar haqqar lan kini nan ti mimbar nan dabari ti tamimu dari ti kenya nya amun songenga kembra ira mimbar ke dabari nanya taura banaro eskale no hili amo sete eskale no hili kama kembra kamumbange kenni tauranga kembra Allah harenya aga nara taura ge ni tanyan kandi eskale hilandi ke kama eskale bane kengo atano worrana kembra Allah haren to kemori aw kutuban karna ni hayatun sunya kemori birambe Allah harenga fati kembra sedna Abubakar kelli taw khalifa oni sedna Abubakar ga taw khalifa oni watibe sedna Abubakar ga taw khalifa oni watibe kembra sedna Abubakar kente Allah harenga taw no ko kenta taw no Allah haren tanga no ko Allah haren tanga saka no ko tige taw no kembra sedna Abubakar taw no ni tangara eskali lagaren kama sena bagar khana hayatun sunya ke mori maken ka goni fati sena bagar gar fati kembrenga sena umaru de taw khalifa on sena umaru ga taw khalifa on kembrenga sena umaru ken khanati abubakar ga taw no ko be ganta taw no abubakar tanga no ko be tige taw no kembrenga ken taw eskale lagaren kama ni tangara seni ken khana re hayatun sunya ke mori brambe sena umaru khana ga sherin purawo kembrenga sena usmana yalin tawabaten sena usmana khanara itagen sin hananwara kenya awtaunu sena umaru tawraki ni tangara sen na sawu eskale tanama kendo worana ayin taunu ni tangara sen kenda uchenya no kembale ari jateliga nandi o hay mowe o wana kontine ke mori awni qote seru kama serbe no gorne halle o wana kontine ke mori tawni qote seru kama serbe go no halle kembra sena usmana sege nandi Allah renga taunu no kuwe sena usmana diga nanda taunu kanu sabura kotarin tundi na sawunya ngana ti sere suga saman kenkane anga togi serbe ange nan taw kendo worana anga togi serbe ange nan taw kendo worana arne sage na mimbar tana da war walma ala garu woni yanka mala garu woni girenya so kanan gonnan tawari ta la garu serun woni taw giren no na khutban qara sewna anga ti sere suga na de ange nan taw kendo worana ala garu anta suro mi gana giren so kembira ina taw ken no na kutuban qara sewna ken qawni tidunga ken sawni seno usmana sage nan ga Allah haringa taw no khube aken taw no ni khalfa on kuten sunya ken mori kembira harsa minbari ke khibari tar ko gumunda ko inanti birambe Allah haringa taw minbarin kama tamaron gurdo ke ira ken mutu baka selanga kembira tala haringa taw minbarin kama nan sabati ibali maniri e khosagara qaru qaniyamu qomi nyogo men qasa qane tamaron gurdo ko kama nan qaru qomi nyogo men qasa qane kaw kuma ngijimbe kinga ya Allah harenti saunda tela ngun taronta tamaron gurdo ke qanenwa
besura mu serum mu nan dia hay iti tamarun gurdo kyawa kuma nan karo kenno kusa Allah haranti tuna wuturali iro tamarun gurdo keri iro tamarun gurdo ke garbani Allah haran kusa gari kite barkante ga sawu tamarun gurdo ke kamanna amasa kinga ya tamarun gurdo ke asabati karo yake sigi aga karo be ken sigi Allah haranti ige gambani kite ke sawa kama kunu kembere ngatanyi to karo yake itinan ke mal khama kota karo yake mai kutini anyi to karo yake timma al khama kota karo yake mai kutini kembere nga taro gumi wonda koyi nanti Allah harenda sugandi hinu hillari tige na ga kuru ti Allah harenda sugandi nanti aga na dunge ike wo Allah nyaga na aw kapa aw nya aw kusaga nya tamurla sirnga na lemu sirnga re menyi gana aga na dunge kinga walma iwala nyaga na Allah wanya na tamurla siri arjanna non mu'minanu arjanna dungo ngare menyi gana tikembera ti tamarun gurdo ke tara arjanna qalle ar kinya sugandi nanti inya tamarun lasiri arjanna ri mumna nuna ire menyiga tikembera tikene tamarun gurdo ke ga kuru kembera kinga ya tala arenda nyamare yankini nanti una kumen so narari ida kumen so na tamarun gurdo ke rari kinga ya bane ta diga arjanna nondi nandiga kahu arjanna tamarunwa adaka arjanna tamarunwa ya rabbi arnurunda arjanna himeno naro arjanna kungare menyiga kembere ya rabbi anno kahu are menyiga nuwa kembere tamaron gurdo ke akani Allah harenga hamzia ngo kenno ko koni ibaitini hamzia gumengo kenno ko koni ibaitini akanno ko koni baiti bane me wallahi mo baiti tagande kay hamzia gumenti wasalauhu wa hanna jiz'un ilayhi wasalauhu wa hanna jiz'un ilayhi timma kanko ikari Allah harendi irabuni maka nan karari ari na hansu angara serabuna ande ben angara serabinde ben akoma ankara kamanini kembere nga timma kanko kari Allah harendi ti wa hanna jiz'un ti tambaron gurdon qani ilayhi kata Allah harenga kembere kebe gani jamadatuma ken qani kata Allah hare mun fatale mawa na sawnya Allah harenga buga kama nanyile mimbarin kama tambaron gurdo nkaru ken sawabura bo angumbenu gani sare habe aragani hawanga banin serwa abu simbu banini kemberenga ankuna buni a debeni kemberenga ken hamza ya gumena kinya misali nanti wasalauhu wa hanna jiz'un ilay kemberenga watini arna oro hamza ya gumen su ko manden pina arno su ko manden lonli jannatul firdaus non kembera Allah hare amin barike akibare nya haike kembera kebega tambarun gurdonga aya hekendi kebega ni tambarun gurdonga aya hekendi kembera o maremu kebega ni misiren kibarenga kebega ni Allah hare misiren kibarenga kenya haike ora koni ola la kidangen tundi qorni ken onyini ken ko wala ke sawura fame go kitanari kenna ngale tarogumunda ko innanti te tarogumunda ko innanti yara na khore wonyino woti kenna ibn batuta akenyare mosri tarogumunda ko innanta akin har malini akin tadangro malini me agana himbe wore aw ken sahana ken golle nyike agana himbe wore aw ken sahana akenti ti yara ken on ti diga mi go ken madina tiga ken madina kembere nga tiro misira noni ken masjid nubuwa tiro misira noni kembere nga tuga wayro misira noni tu sigi do laqi wati himber laqi bi rabbab salam tu usigi kel laqi ti ura salam wara kembere nga ti usalli rawda noni rawdatu kengane Allah hare minbari ara qabruna Allah hare kenni naombo ay gila arjana naombo nuni angana diga madina misrendi aw qanni anda anan salino kembrenga ibn batuta tu salli rawda kiri kendan hale ti tamaron gurdo be hayu hagara himbe qisango ni sisa aga kuti baga tamaro be na sawya madina misire ken kotanga ataruntunyi tamaro nui kembra ira tamaro tarunti maiwa ira tamaron gurdo ke kutubaga tamaro be ken kutenya taruntenga kembrenga tamaron gurdo ke an kuti baga ina kenya mimbaringa kaga kuti baga tarunte be ti kunda kengari kembrenga asiginde mo madina misirendi tu sali donc ta asiginde mo madina misirendi asiginde mo mimbari na aro Allah haren qabruna do taimbanginga
tangana siginan jonko iro do kimbaka kembere ngati ken tarnte tawo do kimbaka tawo ando tayna kama ibn batuta akenda koni kemori kembere nga o wala la khidangin tuni ora hijiran sine hana hillandi himmenu ga toki me ora kunsu ko manten sawo a tarogama kebe gani misilen taganenga nala wala qibare be ga toki kinga ni qibla ni lenga ora ko innanti qibla ni lena Allah haren to sahaba yagare wa kara Allah haren diga bukenga kenda yigande soro Allah haren da itono masala nanga winyinno kemra Allah haren sala nan saliken sala nan salani wa hayinga yangana de qibla na nyille qibare be ga bukendi ora ken sawo a tarongama kembere himbe ga toki kinga ni sungaso kembere nga Allah risumen fardandi sungaso ne hijiran sino hilandi kedi kembere badir gajengen kahananya ken sungaso banari badir gajangenya ken sungaso banari kembere nga sungaso ke gatindo nyeme kembere kanga tanali kebe gani zakatul fitri nga Allah hare nda kenya fardai islam nun kama sunna yana kala hare nda farda na woni islam nun kama ana tla sumen nga bane kembere nga salitu nen soba nan same kimba ken kane nyonki suna muri bane ana ken sara nyonki sutola ana kini miskinu nga kembere nga kempalle kanga le toki kinga keni jakanga jakam farda na'u kelli toki kinga salitu nen kaso gedda ngale jakam farda na'u li toki kinga kembere wara kun suka homante qisam koni wore suka homante wora khelerini wala onda sagene kuni nala wara yahudiyanu igara tirnde be jonkoy kata Allah harenga yahudiyanu gara tirnde be jonkoy kata Allah harenga Allah harenda itirndu suka homante jabi kinga ne qanuran kote tirnda won kembere ga tarugumna koyi nanti kotai ti yahudiyanu hilli uri kata Allah harenga nali Allah haren tirndi wuta Allah haren ngani tikunda mugo qur'ana ni nanda Allah watni wala qadatina musa 9 ayatin bayinatin ti ikunda mo qur'an tangendi ti Allah ra musa ko kawakonu kabi ayanu kabi Allah ra kengini musa ti lu kunna kangai kembrenga ayanu kabi qur'ana nyime garti himbe kenni nanti hore aro bure aro dunye kawakonu benuga toki me ikunda asuma Allah haren woni Kenya koni nay kabuta na wono himbero kenga ndabana kulli me ni Kenya wi no wondi nanti Allah arengana buru kuro dunyu kuro horeke aro tufana ke Allah arengana kengo kembre woti kembe ti kabu bego no yo kengo ni kembre na iri me ni kembre Allah arendo jabe Allah arenti kabakonu kabi bega kini musai kembre na ta hana kinni nanti yahudiyanu ti qama ho kahu Allah qama ho batunan kahu Allah ti ken hana ti hilandi yahudiyanu kama jene tikena hilaniga asikandi yahudiyanu kama nyonki kari alagala nyonki be kallem paramundi maganta titonye kemira kenna asikaniga anatani ti yahudiyanu kama haindeya kenna anataniga akaragandi nandi yahudiyanu kama korten gollenya kengani korten gollenga te kama kenya kenna akaragani atumundi yahudiyanu kama seribarinte liga nan yakin hangamanwa seribarinte serebe amamina majo ana garsa oga na kelliga nan yakin hangamanwa na lajaba te kama kenya kena tumunia anyerundi ti yahudiyanu kama iri banyiga kena anyerundi asewundi ti yahudiyanu kama yarin barinte kama jene ngaren sawo ken muhsinatinga kama jene ngaren sawo yarin barinte nga yarebe akilu megantaro jene kenni asewuninga akabundi yahudiyanu kama yada sibitin kota ti nyaga ligenga la ta'addu fi sabti kama yada sibitin kota ti nyaga nyigenga tigila la harenga ke jabu kinya kembere yahudiyanu ku hilira la harenta anda kitun sumusumu ira la harenta anda kitun sumusumu itala harena ngani ati wallahi o sere nanti ani nabi me o sere nantani nabi me tiqa oranta tokinda mbatere na sawo wona tokirambate atoran pologene iwokali o sere iwokali ken sawo no oranta tokiramate qowatu ani nabi me kembere yahudiyanu tanano no kun qaratin den jongo kata Allah harenga kunde qamo iri kata Allah harenga tigema tin nabi me lagare ataw manchene kangai nabi me lagare taw manchene kangai kema Allah haren tu dangani ati watanamu aynahu wala yanamu qalbuhu ti nabi me lagare taw manchene himbe aya umpil wokan gene qaso no menta kangene
kembere ira tende gabe jongoy Allah haran gili yahudiyan wa or hoggabe saw ataron kama kendi kembere on tarni sage kunsuri kembere kusunya nan toki me na lawara sayyidina ali karamallahu wajha agaroti fatima bintu rasulullah na lawara kenga nya hijira an sino hilandi kenya hijira an sino hilandi na lawara ma sino hilandi lagare bange kata suno sikane na sawunya tar ogum yonda ko innanti ken khibare aliro fatima ta nya ke khibare tanya rabiullah walan qasweri kembira ken qani hijran sino sikani njo pantenyi mai kembira nga khibaru nkutungono harsa ka misan singa wala gana dungete kotatana woni dangeta étape par étape hijran sin hana sino hilana sino sikani nan ya warama Allah harin me kama anyilenga khibaru benu ga dangi sineberi wana kenga o ken wala nora khilari ke sabra famena kitai kembira otini Allahumma ya farj al-ham wa ya kashf al-gham wa ya mujib da'wat al-mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina biha ar-rahmat man siwak ya rabbi amartana bi du'a wa atana al-ijab وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نهالي تارغم ناكوين ننتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتا كندا الله هارين قيمتو أترمو te atire mondo Allah haren tere mon sunyi kan kaba angana Fatima to halla ko indengar duro aw serem pakara yang kanini Allah haren tere moni ura kempilla baka umma Aisha ma arna dunge urama ka kebe gani armu akena Al Hasan wal Hussein kemira te Allah haren tagandi Allah haren sauran tagandi kullu mena kebe gani Al Hasan ya kenda Allah haren ya Allah qimbangi mutu nangiri ya Allah kana na lawra gijimenga kundo kendo Al Hasan qaba mosiri kemira kebe gana termoa Al Husaini kendo Allah haren termo nan qaba sura qewtu Allah haren Al Hasan kenda ya ala khain sawramutu Al Husaini kenda termo mutu kemira nga sirbe nur Allah haren ngani kan qaba mosiri kemira ga nu jata wara masirdan tani Al Hasan wari Al Husaini wari Fatima wari nan ga wara Ja'far at-Tayyar Ja'far khanar Allah haren kan qaba mosiri ننداور أبو سفيان بن الحارث كان كان رو الله هرين ينقبا كان برا سربي نور الله هرين ينقبا وانا كان نكون الله كنا دونتي ويسرون جاتني قارن كلا يا جماعة تي فاطمة أكن رو الله هرين ترمون ينقبا موسر ما عائشة تي تانا فاطمة ترنتين غري توام بكرين كان الله هرين ترمون كان برا إذا كوين أنتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم nanti Allah harenga fatini Allah harenda kara nanti ikenda fati ikarun kondi sirhana hana bega o inyi sirhana hana bega o rinyino tikeni Fatima tigile kenganya ti Fatima ta asoyi watiken soye be hay kenya yi Fatima kenya yi asoye lagarenga tigile Allah harenga Fatima sira suma so indengari hilla khari nan kiyema Allah qirna khaninga kiya ime targo gumna ko nanti fatenga kien ti Fatima yin sirai ayin samun mosiri samana nyangai kembrenga ti fatenga kien sahaba ya arabe gono Asma bintu Umais ala kenkri na sawunya ken Jafaru kagume kembu Ethiopia ngo kum jana jango nyana mobe aratin di baga kella halama na sawunya Madina igal jalaja nyana mobe na huren sawni gara an kama na ira men ko hunde ngai kembra kemmo kema Fatima tujja kemaja kemrara Asma bintu Umais tin di baga yikun kallenya moma kenai Ethiopia ko kun janaja iwo yarim purenga nai iwa sawni gara an kama nan kitena birne wasinda yimeni wodi kenda qubbatu kengani na tantangara yimeni honotini birne na kengara gara nyimeni purke hureke saunde serunya na masirai kembre ngara kemongo Fatima kana wasi nantinda fati ana kemenda wari ihurenga komi agara wari mo Ethiopia ngabanya na mo tana kemenda wari ihurenga samu sabura na sabunya Madina ngogu yarum purengo saka mobe kema yimuliga kembre nga awasi tikenga kenna nga alatlana wasi hila khari nantinda fati
kembere nga sere sumaro ikama maganta asma bintu umaiske aro ali imekina ali kunga sere sumari kama ken sabuni ali sigi lakinga asma bintu umaisi ken ikipe ajina jangolle nga ma agotlana ali madunga sere sulla kama komi ay mega wasita e mawbe ken nga ala atlana wasi la kharnanti nda fati ini hurello ndi wuronyari ini hurello ndi wurondi kembere nga a fati sonka sombito sikandi gili hijira nta mundo bani Allah hare hijira nandiga madina kenta mundo bani asine tamundo bani ndi nange sonka so mbito sikandi nga kembere nga a fati kenyadi Allah hare mfata rabiul lawali kembere nga a ken fati sonka so bitotumi kembere a kome kasu tumi angari iro mena kembere Fatima tu bintu Rasulullah ora ko yenante Allah hare nyime gara ngarnta o model be sugandi kengani nambire misigina ono banna ona kotai ango hokitana kotai ango korni Allah hare mbire ke mwari Allah hare nda kanu nanti imbire ke mwari kembire nga ali khana Allah hare nda kanu ali khana mbire ke mwari kembire nga Fatima Allah hare le nyaare nemando kise Allah hare kama ara kanu Fatima khana mbire ke mwari na sabunya kotai Fatima tu ti gona men baten to akitenga gona men da akitel lulondi kembere kenai komu yugonu rikina Allah harenga kembere ngati Fatima adiga mongo Allah harenga nanti ana kome kiniya purke agarawi de mana golle ngamowe Allah harema dungina kome gina Allah harenta dangani duwa onu yugonu no Allah harenda akrawundu kunga donc tana kunduwa onu qarate kenna hanga kama dinandi kome nangolara ka keni kinaya nye Allah harenda kanu ayike me hay biramo beri Fatima mbire ke mori na sabunya Allah haren yimira ke biramo ya sugandi na sabunya ira Allah haren sugandi banna onu miskinawo ara miskinawo nyawtu miskinawo valer bega way ken sababura ara miskinawo mutu kembira miskinawo valeri anta tunu makalenga na kiyanga kena anga watunu nanti miskinawo valeri ngai tarikun kitabu no anga ni hay anga wali hangama qoruku nangiri gil islam non qalfanua Abdul Hakam bin Marwan no iho ho igane fatini kare ya ma abul Marwan bin Hakam me ake birambe kalenga kiyen ara ira nyankana iwawari himbe go ira men yankini musonga ara kenya wari kembirenga asa untengara kengari ati kira nata hari ime gannan birene ifutijinga komi ke ira nyankana hay kamanan bire ifutijinga mowe te hari ime gannan birene ifutijinga ke mori kembra ken kabaren ken to ana qore goy allan kanana zahidu qore goy kembra kenti iwala tigana birambe hangamanu ngane fatini iya gamo bakaru misginu mbati kam misginu ngane fatini kunya ganta bakaru hangamanu mbati ken sabuni misgina go anga valerin tunu birambe kallenga na kiya kam misgina on tali oho hora osuna alla nyaga na banna o gay kanay misgina on darajan qore na alla ma ken sabuni alla hare ari me sugandi tim misgina wanya ara ali sugandi tim misgina wa ara Fatima kana sugandi tim misgina wa arna dunge isuka humante ma kiyan sabuna madunge na komegine Fatima ken ko ta madunge na komegine kembirenga Fatima ogara qibara be kitana wa qibaren gabeni ka odanginiti wala laqe nkutenga kembirenga ora ko inanti Allah hare nemando kisenga kama garim Madina hijran sina hana qawaru benuga dangi ora kunsaw ataron kama na lawra masino hilani na lawra agara mare ma obero yahudiya no islamin no mena ara agara pape be saha gemuka hitiro yahudiya no na kingani Madina taganua ora kenkati kunsu inandangi na lawra ma ayme misiren tagay kingani masjid nubuwa kingana Allah are misirge tagay akware bega bukendi ora kensu ko manten saw ataron kama kesunya hijran sine hana aro hilani noni kemira misire ke sike taro hugumunda ko nanti misire Allah harengara misire be sigindi wati nga dangi honne misire ke annoli logo serunda irikata Allah harenga na mo ngo Allah harenga kemira ngati Allah harenga misire ke arabiri wonu sigindi misire ke tati misire ke tatunga arabiri wonu sigindi misire ke tatunga puru ke serungaro tawnu kunsura hunga mobe misire no ngaro hesene kennangi halle tarugum na ko nantira misire ke taga tilla qusikanye kembre nga tilla kay wonyino kenyiro kankana mangya la kay wonyino
kenyiro kimbaga mbangenga kembira kulla qusiki iri suka humante maangutunko tilakay woni halla mbangenga keni kimbaga mbangenga kembura mbangenga lakay woni no kenyiro kengana mbangenga lakay be ganiro kengana mbangenga wo ken khili ti babu atikatu raqi hono wa khili babu rahma hono wa khili ken donc lakay tanayino ken khili nanti babu ahal usman karun ko laqi Allah harin mai rono ro kella kai kembra kura khusiki Allah harin gara misrega ta kulla khusikanye halle bangi aro kane bangi kene kimbaga no khengana aro Fatima to remu Fatima Usman karu ko laqi Allah harin mai rono ro kella kai kembra nga kulla khusikanye kenanga ale tira misrega taga akimbaga na khengana allongere tikenyi kame sogonye allongere kenyi kame sogonye allongere ni kame sogonye kenni mi atu zira kembrenga kendange hale misireke igari misireke taga kempale ira laqu yonu nyila ira birambe Allah harenga nyamar nanti anyilero alkawa bange kenani anyi salindo baitul maqdis bange kembrenga Allah gara nyamar nanta anyilero ke alkawa bange kembra kebe yani kimbaga laqike ura ken sutu iwadi kenda halle raqe kembra ken sutu kembrenga birambe Allah harenga tla misireke tagandinga kenani kagumu hilawa Allah harema kengani saudatu aro Aisha arna dunge ihilima kembrenga kumpilla nyamara ara saudatu kombensi gindi kempale ara Aisha khana kombensi gindi saudatu kombe aro Aisha kombe ara kunsi gindi misreke tadi awatinda ku hilana ma kempale yare be gar kempale aw ken kombensi gindi yare be ganar kempale aw ken kombensi gindi na sawnya yaru kumari wati bane iri watu nunga sori me mobe himenda aw ken kombensi gindi kara ku kombu hile hana sigindi gili akagumun kombu arna dunge isuka mande ma ka kombuku kengane Aisha kombe aro saudatu aro Allah haren ka mun kutun kombu kuma jatene misiran di ken kotanga ka lengi kotage suwa misiran noni wati wo misiran peseni wati wo misiran peseni kembra ta Allah hare nema ndo kisenga kama anya kotuban karna tambaron gurdo wa kama ira tambaron gurdo wa tutu Allah haren wasete ken kama na kotuban kara kembra Allah haren da wucenya ken kempale hakalla li nambu lansar nu magina nandi kebe gani tambaron gurdonga ina kembuno ina mimbar nda wara Allah harenda utala harenda tielo nta mimbar nda warnanda wa an mimbari atindinga ma ango sete kenga mana kutu angara kema Allah harenda kenga aga kanu karakenda bari kenya gana linga ara karakenda bari kemenga Allah re uranya mara yan nanti mimbar nanda bari kembrenga ura mimbar ndabari katar go muslebe gara mimbar ndabari himbe kunananga gabo munsonga be gara dabari wadi kenda tamimu dari ora ken qisan kuni wala la khidangin tundi ikunyi iburo bangai wai inyi huren kama wajin kama yo kama ndiga do jida bangai bo hangi qore wa ligiri kempanke ga giri dongu is kenda huren yila baka idigaranga na wararo nokuyi kunyi menu seganta nokubere kembra ude abali ni dunyi dankange wa kembra hankeke khoni nyango ara hure ke koso kembra ma hure ke go gengene na lisigi dankange yo rakinga kembra uyanka nan sigi kena hure sokoni bono kenge muti quraysunga alkaba tagana gemuti kenga atinga kembra kun qara khbare mu nanti hure go qose do jida banga donc kenyi yitu surungai donc inda kenyi tungutu ina alkawa biliti kenga kembra ida yitu ku khobo kuma serebenu ganyi hure ndi tamimu dari nyikundi kembra nga tamimu dari ti monsonga nya foronde ni kembra kusagara kenga hana musundi kembra kelli nali alkawa tagaura ken tamimu dari kenya sabuna Allah haren ka harna uli na tono atubi nan tokiro Allah haren bate anya sahaba kembra hijira nga kenga khara diga Madina dubate kembere nga tarogo mu yonda ko nanti kenya na mimbar ke dabari birambe lansar no gar hakar lan kini nanti mimbar nan dabari ti tamimu dari ti kenya nya amun songa kembere nga ira mimbar ke dabari nanya taura bani aro eskale no hilli
an sete skaluni hili kama kembra kamumbange kenni tawranga kembra Allah harenya aga nara tawra ge ni tanyan kandi eskale hilandi ke kama eskale bane kengo atanu worrana kembra Allah haren to kemori aw kutuban karna ni hayatun sunya kemori birambe Allah harenga fati kembra sayyidina Abubakar kelli taw khalifa oni sayyidina Abubakar ga taw khalifa oni watibe sayyidina Abubakar ga taw khalifa oni watibe kembra nga sayyidina Abubakar kente Allah harenga taw no ko kenta taw no Allah haren tanga no ko Allah haren tanga saka no ko tige taw no kembra sayyidina Abubakar taw no ni tangara eskali lagaren kama sayyidina Abubakar khana i hayatun sunya kemori maken ka goni fati sayyidina Abubakar ga fati kembra nga sayyidina Umar ri taw khalifa oni sayyidina Umar ga taw khalifa oni kembra nga sayyidina Umar ken hanati Abubakar ga taw no ko kenta taw no Abubakar tanga no ko tige taw no kembra ken taw eskali lagaren kama ni tangara seni ken kana ri hayatun sunya kemori birambe sayyidina Umar khana ga sherin purago kembra nga sayyidina Usman ya lin tawabaten sayyidina Usman khana ra itagen sin hananwara Kenya awtaunu sayyidina Umar tawraki sayyidina Umar tawraki ni tangara seni na samu eskali tanama kendo worana ayin tawunu ni tangara seni kenda ucheyano kembale ari jateliga nandi o hay mowe o gana kontine ke mori a orni qote seru kama serbe no gorne halle o gana kontine ke mori tawini ya qote seru kama serbe go no halle kembra sayyidina Usman sege nandi Allah renga tawunu kuwe sayyidina Usman diga nanda tawunu kanu sabura kotarin tundi na sawunya ngana ti sere suga saman kenkane anga togi serbe ange nan taw kendo worana anga togi serbe ange nan taw kendo worana arne sage na mimbar tana da war walma ala garu woni yanka mala garu woni girenya so kanan gonnan tawari ta la garu serun woni taw giren no na khudwa an kara sewna anga ti sere suga na de ange nan taw kendo worana ala garu anta suro mi gana giren so kembira ina taw ke no na kutuba ngara sawna ken kawni tiddawnga ken sawni seno Usmana sage nan ga Allah haringe taw no khube aken taw no ni khalfa on kuten sunya kembore kembira harsa minbari ke khibare tar ko gumunda ko inanti birambe Allah haringa taw minbarin kama tamaron gurdo ke ila ken mutu Bakaye Sylla kembira tala haringa taw minbarin kama nan sabati ibali maniri e khosagara qaru qaniyamu qomi nyogo men qasakane tamaron gurdo ko ko manan qaru qomi nyogo men qasa khane taw ko mangi jimbe kenga ya Allah harante sawna tela ngun taronta tamaron gurdo ke khanendwa a besura mu serum mu nan ya hay ite tamaron gurdo ke ko manan qaru kenno ko Allah harante tuna wutu irali iro tamaron gurdo keri iro tamaron gurdo ke garbani Allah haran ko sagari kite barkante ke saw tamaron gurdo ke kamana amasa kenga ya tamaron gurdo ke asabati qaru ke sigi aga qaru be ken sigi Allah renti ige gambani kite ke saka magunu kembere nga tanyi to qaro ke tinan ke mal khama kota qaro ke mai kutini anyi to qaro ke timma al khama kota qaro ke mai kutini kembere nga taro gumi wonda koyi nanti Allah renda sugandi hinu hillari tige na ga kuru ti Allah renda sugandi nanta aga na dunge ike wo Allah nyagana aw kapa aw nya aw kusaga nya tamurla sirnga na lemu sirnga re menyigana yana dunga kinga walma iwala nyagana Allah wanya na tambur lasiri arjana non mu'minanu arjana dungo ngare menyigana tikemira ti tamurun gurdo ke tara arjana qalle ar kinya sugandi nanti inya tamur lasiri arjana ri mu'minanu na ire menyiga tikemira tikene tamurun gurdo ke ga kuru kemira kinga ya tala arenda nyamare yankini nanti una kumen so narari ida kumen so na tamaron gurdo kerari kenga ya bane ta diga arjana nondi nandiga kahu arjana tamarunwa adaka arjana tamarunwa ya rabbi arnurun arjana himenu wanaro arjana kungare menyigana kembrenga ya rabbi arno kahu are menyiganwa kembra tamaron gurdo ke akani Allah harenga hamzia ngo kenno ko koni ibaitini hamzia gumengo kenno ko koni ibaitini akanno ko koni baiti bane me wallahi mo baiti tagande kay hamza gumenti wasalawhu wa hanna jiz'un ilayhi wasalawhu wa hanna jiz'un ilayhi timma kanko ikari Allah harendi irabuni maka nan karari arin na hansu angara serabuna ande ben angara serabinde ben akoma ankara kamanini kembere timma kanko kari Allah harendi ti wa hanna jiz'un ti tambaron gurdon qani ilayhi kata Allah harenga
kembra kebe gani jamadatuma ken kani kata Allah hare mun fata le mawa na sawun Allah hare nga buga kama nan yile mimbarin kama tamaron gurdo nkaru ken sawabura bo angum benu gani sare habe ara gani hawan gabanin seruma abu simbu banini kembrenga ankuna buni a debeni kembrenga ken hamza ya gumena kinya misali nanti wasalahu wa hanna juz'un ilay kembrenga watini arna oro hamza ya gumen suko manten pina arno suko manten lonli jannatul firdaus non kembra Allah hare amin barike akibare nya haike kembrenga kebega tambarun gurdonga aya hekendi kebega ni tambarun gurdonga aya hekendi kembrenga o maremu kebega ni misiren kibarenga kebega ni Allah hare misiren kibarenga kenya haike ora koni o la la kidangen tundi qorni ken onyini ken ko wala ke sawra fame go kitanari kenna ngale tarogumunda ko innanti te tarogumunda ko innanti yara na khore gonyino wati kenna ibn batuta akenyare mosri tarogumunda ko innanta akin har malini akin tadangro malini me agana himbe wore aw ken sahana ken golle nyike agana himbe wore aw ken sahana akenti ti yara ken on ti diga mi go ken madina tiga ken madina kembrenga tiro misire noni ken masjid nubuwa tiro misire noni kembrenga tuga wayron misire noni tu sigi do laqi wati himbe laqi bira babu salam tu usigi kel laqi ti ura salam wara kembrenga ti usalli rawda noni rawdatu kingane Allah hare minbari ara qabruna Allah hare ti kenni nawo pa igila arjana nawo bonuni angana diga madina misrendi aw qanni anda anan salino kembrenga ibn batuta tu salli rawda kiri kendan hale ti tamaron gurdo be hayu hagara himbe qisango ni sisa aga kuti baga tamaro be na sawiyan madina misire ken kotanga ataruntunyi tamaro nui kembra ira tamaro tarundi maiwa ira tamaron gurdo ke kutubaga tamaro be ken kutenya tarundenga kembrenga tamaron gurdo ke an kuti baga ina kenya mimbarnga kaga kuti baga tarunde be ti kunda kengari kembrenga asiginde mo madina misirendi tu salli donc ta asiginde mo madina misirendi asiginde mo mimbari na aro Allah haren qabruna do taimbanga tanga na siginan jonko iro do kimbaka kembrenga ti ken tarunte tawo do kimbaka tawo ando taynawa kemara ibn batuta akenda koni kemori kembrenga o wala la khidangin tundi ora hijran sine hana hilandi himenu ga toki me ora kunsu ko manten sawo a tarogama kebe gani misilen taganenga nala wala qibare be ga toki kinga ni qibla ni lenga ora ko innanti qibla ni lena Allah haren to sahaba yagare wa kara Allah haren diga bukenga kenna yigande soro Allah haren da itono masala nanga winyinno kemra Allah haren sala nan saliken sala nan sallani wa hayinga yangana de qibla na nyile qibare be ga bukendi ora ken sawo a tarongama kemra himbe ga toki kinga ni sungaso kembrenga Allah resumen fardandi sungaso ne hijran sino hilandi kedi kemra badir gajengen kahananya ken sungaso banari badir gajangenya ken sungaso banari kembrenga sungaso ke gatindo nyeme kembra kanga tanali kebe gani zakatul fitringa Allah hare nda kenya fardai islam nun kama sunna yana kala hare nda farda na woni islam nun kama ana tla sumenga bane kembrenga salitu ne soba nan same kimba kenkane nyonki suna muri bane ana ken sara nyonki sutola ana kini misginunga kembrenga kempalle kanga le toki kinga keni jakam farda na'u kelli toki kenga salitu nen kaso gedda ngale jakam farda na'u li toki kenga kembera wara kun suka homante qisan koni wore suka homante wora khelerini wala onda sagene kuni nala wara yahudiyanu igara tirnde be jonkoy kata Allah harenga yahudiyanu gara tirnde be jonkoy kata Allah harenda itirndu suka homante jabi kinga ne kanuran kote tirnda won kembera tarugum na koyi nanti kotai ti yahudiyanu hilli uri kata Allah harenga na Allah haren tirnde wuta Allah haren ngani tikunda mugo qur'ana ne nan da Allah watni wala qadatina musa 9 ayatin bayyinatin
ti ikuna mo Qur'an tangendi ti Allah ra Musa ko kawakonu kabi aya nu kabi Allah ra kengini Musa ti el kunna kangai kembrenga aya nu kabi Qur'an nyime garti himbe kenni nanti hore aro bure aro dunye kawakonu benuga toki me ikunda asuma Allah haren woni Kenya koni nay kabuta na wono himbero kenga ndabana ikulli me ni Kenya wi no wondi nanti Allah haren ngana mburu kuro dunyu kuro horeke aro tufana ke Allah haren ngana kengo kembre woti kembe ti kabu bego no yo kengo ni kembre na iri me ni Kenya kembre Allah haren do jabe Allah haren ti kawakonu kabi bega kini musai kembre na ta hana kinni nanti yahudiyanu ti qama ho kahu Allah qama ho batunan kahu Allah ti ken hana ti hilandi yahudiyanu qama jene ti ken hilani asikandi yahudiyanu qama nyonki kari Allah gara nyonki be kallem paramundi maganta ti tonye kemira ken asikani an nagatani ti yahudiyanu qama hayneya ken nagatani akaragandi nanti yahudiyanu qama korten gollenya kengani korten gollenga ti qama Kenya kina karagani atumundi yahudiyanu kama seribarinte liga nan ya kin hangamanwa seribarinte serebe amamina majo ana garsa oga na kelliga nan ya kin hangamanwa na lajaba te kama Kenya kina tumundi an yerundi ti yahudiyanu kama iri banyiga kina yerundi asewundi ti yahudiyanu kama yarin barinte kama jene ngaren sawo ken muhsinatinga kama jene ngaren sawu yarin barinte nga yare be akilu me gantaro jene kenni asewuninga akabundi yahudiyanu kama yada sibitin kota ti nyare ligenga la ta'addu fi sabti kama yada sibitin kota ti nyare nyigenga tigila la harenga ke jabu kiniya kembere nga yahudiyanu kuhilira la harenta anda kitun sumusumu ira la harenta anda kitun sumusumu itala harena ngani ati wallahi o serene nanti ani nabi me o sere nantani nabi me tiqa oranta tokinda mbate na sawu wona tokira mbate atoram pologeni iwo kali o sere iwo kali ken sawu no qoranta tokira mbate qawatu ani nabi me kemberenga yahudi anu tanano no kun qaratin den jongo kata Allah harenga kunte qamo iri kata Allah harenga tigema tin nabi me lagare ataw manchene kangai nabi me lagare taw manchene kangai kema Allah haren tu dangani ati watanamu aynahu wala yanamu qalbuhu ti nabi me lagaren ta kuma jengan himbe aya umpil wokan gena kaso no menta kangene kembere ira tinde gabe jongoy Allah haran gili yahudiyan wa or hogabe saw ataron kama kendi kembere on tarni sage kunsuri kembere kusunya nan toki me na lawara sayyidina Ali karamallahu wajha agaroti Fatima bint Rasulullah na lawara kenganya hijra sino hilandi Kenya hijran sino hilandi na ndawara ma sino hilandi lagare bange kata sino sikane na sawunya tarogum yonda ko inanti ken khibare aliro Fatima ta nyaga ke khibare tanya rabiullah walan qasweri kembira ken qani hijran sino sikandi njo pantenyi mai kembira nga khibaru kuntungo harsa ka misan singabo alla gana dungete kotatana woni dangita étape par étape hijran sin hana sino hilana sino sikandi nan gawara ma Allah harin me kama anyilenga kwaru benu ga dangi sineberi wana kinga o ken wala nura khilari ke sabra famena kitai kemira otini Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfa al-ghammi wa ya mujiba da'wat al-mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina biha ar-rahmat man siwak ya rabbi amartana bi du'a wa atana al-ijab وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.